Mbara ya gutetera muingi ndugakuithio murigo muritu ni thirikari ni ndeto yonekete gutwarithio na mbere ni atongoria ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja. Kuringana na atongoria ngwataniro-ini ino matiranyita mbaru mubango wa thirikari wa kugathika magoti meru kuri a Kenya, makiuga thirikari igukorwo igikuithia a Kenya murigo muritu. Bilioni 367 irathie muci umwe. Netakuga atia mundu ucio ari na bilioni ya kuhihinya o muthenya. Mukenya ena thina muingi muno na kuguo magoti ndakaigirirwo murigo ungi nituguthio na mbere na kuregana namo. Ona gukiri uguo ni mamenereirie bunge ya bururi ni kuhitukia mutaratara wa a Kenya kurengwo igoti niguo gutwarithia na mbere mubango wa waki wa nyumba cia raithi kuria riu moritie bunge ya Senate kwaga kuhitukia. Tunataka kuwahimiza viongozi haswa wale ambao wanatoka katika Mlima Kenya, wanajua ya kwamba watu wa Mlima Kenya hawataki mambo ambao wanawalazimishia. Tunauliza kwamba wasimame kidete. Makiaria mari kanitha-ini wa KAG itura-ini ria Mwendandu gicigo-ini kia ubunge gia Kinangop, atongoria ngwataniro-ini ino maugite ni marahunjia thayu na makiria gitaro-ini gia gatagati ga bururi muoroto ari kunyitithania a Kenya. Tutire tuona andu ruriri rwa Gikuyu makiumururuka barabara guthie kugiriria atongoria. Undu ucio ni woneka Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.